Urabizi neza buri muntu wese ahura n'iki kibazo iyo ashaka kubika video kuri social media hano ku mbuga nkoranyambaga, akarusho nko kuri TikTok, Facebook, Instagram ndetse na Telegram, ahura n'ikibazo cya watermark. Muri ino video ngiye kwereka uburyo ushobora kwikururira ukabika video ndetse ukazibika kuri telefone yawe. Reka dutangire. Ariko ino application yo niriyo iremewe, irakwemerera kudownloadinga video kuri Facebook, Instagram, TikTok ndetse na Telegram. Muraho neza, uyu munsi tugiye kwereka application imwe rukumbi ushobora gukoresha ukadownloadinga video, amafoto uzikuye ku mbuga zose waba ukoresha kuri social media zitandukanye, nta stress, nta website nyinshi, nta ads menshi za video zamamaza. Application imwe gusa niyo tugiye kuba twakoresha. Iyi application turayikura muri website yabo yitwa SnapTube. SnapTube iherereye muri browser cyangwa se Opera Mini cyangwa se usearching unyuze kuri Google. Twagiye usearchinga SnapTube. SnapTube gutya ubibona. Urabona dashboard isa gutya, nubona application uyidownloading gutya urabona yuko ari SnapTube. Ni application ifite izina color ya orange. Okay, uretse tuyikura muri website yabo, urahita ukanda ahangaha kuri download SnapTube app. Urategereza gatoya ibanze ize, bahita biguha ishusho imeze gutya, urahita ukanda kuri download SnapTube. Ukimara gukanda kuri download SnapTube, application urayisanga muri telefone yawe. Dore ni iyi ngiyi, ni application gasa gutya umuhondo. Uragakandaho, numara kugakandaho ugafungure, uragafungura gasa gutya, uraguha ads yamaza ni y'amasegonda make cyane. Nurangiza uhita duhite duhera kuri Facebook, duhite duhera kuri ino video, utuza ukande hano kuri share, urakanda kuri aka kamenyetso ka share. Nurangiza gukanda kwa kamenyetso ka share, urascrollinga gato kandi ahangaha handitse more. Ahangaha hari kamashushanya muharebe, hano hari umwambi w'umutuku. Numara kwashushanya uhita ubona application ya SnapTube. Urakandaho, ukimara gukandaho se cyangwa ukopiye link uyitestinga muri application. Ariko ukimara gukanda kuri application urahita ukaza ukande ahangaha handitse watch ads download. Ahangaha uhita uyishyira kuri high quality kugira ngo uze kuza kuyikuramo ifite quality. Urategereza ini ads bari kwamaza, uratuza ukande kwa kantu ka hejuru uyikuremo. Video yawe iraba imaze kugera kuri telefone yawe. Uraza ukanda hano kuri view. Ukimara gukanda kuri view, video yawe iraba iri kugira ute kwidownloading. Ngira ngo uri kuyibona irimo irava muri ya application iza kuri telefone. Okay, tugende kuri Instagram. Turihuta cyane, nawe na video iraza kuza gutinda guys. Like ndetse na subscribe. Ino video niza kuza kugufasha uza kubyandika muri comment iti yamfashije. Turaza dite dushaka hano dukande hano kuri video. Okay, uraza nabwo turaza turebe ino video tugiye kudownloadinga, tukatudownloadinga iyi ngiyi yaba bakobwa bari kubyina. Okay, nubundi mwisanzwe turaza dukande hano kuri share. Tukimara gusharinga ino video tugiye gushaka icyo bita link. Turaza dukopiye ino link, hano ndi kuzunguza kano kaziga k'umweru, turakopiya ino link. Tukimara gukopiya ino link tuyijyanye he? Tugiye kwijyana muri SnapTube. Nitumara gufungura SnapTube turahita tuyitestingamo. Turafungura SnapTube, turayifungura dusanga harimo ads, turahita tuyikuramo ino ads, dusubira inyuma. Niturangiza yakwera ko ya link twamaze kuyikopiya ya video, turahita tuza tuyisangemo hano muri SnapTube. Dushaka tutarinze tutatestingamo ino link, dushobora guhita dukana kuri download hano tugasanga video yamaze kudownloadingwa. Rero dukana hano kuri download, downloading iri kuri MP4, ikigero cyiza cya quality. Kuri high quality iraba isa neza cyane. Dusubira inyuma,
iyi application yari ise yidownloading. Reka dusubire inyuma gatoya. Okay, tuje hano muri file yacu turaba twasangamo ya video tumaze kudownloadinga. Dore ngiyi icyuma cya Synaptic gihita kikiriya muri telefone zacu. Ngira ngo ngiyi urabona yuko nta watermark ifite, urabona yuko video tumaze kuyibika nta watermark ifite. Urabona se wamenya ahantu twayikuye? Urabona se izina rya video ririho? Guys, ngira ngo ibi bintu biroroshye nawe wabikora, ugatangira nawe ukajya wikururira video washimye kuri social media. Okay, reka noneho dukomeze. Urungu ni urugero rwa video washobora kuyidownloadinga unyuze kuri Instagram ikazaho watermark. Yes, tayari reka duhite tubigerageza kuri TikTok. Kuri TikTok bitandukanye no kudownloadinga video kuri Synaptic, ahubwo ho tugiye gukoresha indi website yitwa Synaptic. Website yindi turimo yitwa Snaptube. Biratandukanye ariko nabwo wakoresha Snaptube ukakuraho video, ariko yo iza ifite watermark. Noneho iyo bita Synaptic yo nta watermark igira. Ngwino ukande kuri share, ukimara gukanda kuri share noneho uhituza ugire ukande hano, ukande ku ibara ry'ubururu hano handitse copy link. Ukimara gukanda hano kuri copy link uraba ugiye gushaka link ya video tugiye gukoresha. Okay, link imaze kuboneka. Iyo imaze kuboneka uraza ukabikuramo ugasubira inyuma hose, warangiza ukinjira muri browser yawe, haba Google se cyangwa Opera Mini. Twebwe turakoresha browser. Tubara gukoresha browser, turaza dusearching website yitwa Synaptic. Ukimara kwandika Synaptic ndakeka irahita igaragara hano hejuru. Okay, reka dusearchingemo ijambo Synaptic. Okay, ubu n'ubutumwa bwamamaza. Reka dusearchingemo ijambo Synaptic. Okay, uraza wandike Synaptic download. Uratubona na application ijya gusa nka TikTok ngiyi hano hejuru, ngira ngo urikuyibona. Uratukanda hano nyine kuri ino website, niyo ya mbere ibanza ko ariyo yemewe. Ukimara kuhagera uraza downloading ino application, ariko twebwe ntabwo dushaka kuyidownloadinga, turakoresha website, nabyo birakunda. Uraza ukande hangaha handitse past TikTok here, sibyo? Hano hagati hano ngiye gushushanya umwambi, ngira ngo urimo urahareba. Ahangaha ngiye gushushanya umwambi, ngira ngo ugiye kuhabona. Ahangaha niho ngiye kuza gukanda. Ukimara gukandamo uratestingamo ya link twamaze kubika, twamaze gukura kuri TikTok. Uraza ukandeho. Ukimara gukandaho baratubaguhereza keyboard iraza isa gutya. Nta kindi kintu uraza kuza gukora. Ahangaha uraza guhita ubona keyboard. Ndabona ya link. Yes, urahita ukanda ahangaha kuri download. Ukimara gutestingamo ino link, ukimara gukanda kuri download uhita ugera kuri dashboard isa gutya. Hano hantu hasa gutya uhita uza wikandire hano hagati download video HD, kugira ngo video yawe uyikure muri website ifite quality. Urabona ko video yawe yabatangiye kwibara, urabona yuko yarangiye. Ushatse uhita ukora open, ariko twe tugiye guhita tujya kuri file duhita tuyisangamo tumaze kuyidownloadinga. Ngira ngo dore ngiyi ni video ya M2 ya M, ngira ngo muramuzi. Guys, like kuri ino video ndetse na subscribe. Urabona yuko ino video twayidownloadinze mu buryo bwa Snaptube izana watermark, ariko uburyo bwa Synaptic na watermark ngira ngo muri kuyibona. Okay guys, like kuri ino video ndetse
ujye ubana natwe muri ibiganiro tugiye dushyiraho. Wowe ugiye gukoresha ino application ugomba kugirwa inama aba ari ingenzi. Waba uheruka version nshya ya application kugira ngo ugumane ube ufite security, kandi igihe uri gukurura video, ndavuga ngo downloadinga video, ujye ureba ko utabangamira copyright cyangwa amategeko y'ama platform. Mu rugero nko kuri YouTube hari video ziba zifite uburenganzira budashobora gukururwa, ndavuga ko downloadingwa mu buryo butemewe. Ngibyo rero application imwe rukumbi ikurura video ku ma platform agiye atandukanye yose nk'uko twabyigiye haruguru. Jya uyikoresha kugira ngo uhorane video wifuza mu buryo bworoshye. Niba ushaka tutorial nk'izi ngizi, komeza udukurikirane kuri no platform yacu ya YouTube MTech TV Show. Kandi niba ino video yagufashije, wibuke kuyiha like ndetse na subscribe na sharing ku nshuti zawe, nazo zize zimenye aya makuru. Duhurire mu yindi video y'ubutaha. Ngiye mwaye kumwe nanjye Emi, channel ni MTech. Ciao ciao.